Ka sorkar jelas sian ngan salum ya kejingya kendulang, bat ki babun ki kenhun, ki bedai ki nong don benda hak kani kejela. Banyathir sani, halor ka an Meghalaya Residence Safety and Security Act, kamtam halor kejingmi, mau juntut banbu ya ka Felicitation Center, hak ki surak ba, hak kani kejela, ki bahap ya lengba, da ki wei pat ki jela. Habai keren bat kinong thok kubor usumbut menteri rang ba kejela ba persun tensong badai pet ya ka kam tenat pulit kejela ulaong ba kejing penpai ke tenat korbari MHA ya ka MRSSA sya kejela harangkat katu keni kejing kedau kadai bet kamtam halor kejing don ka kentin Facilitation Center kabadai bandon hagi surak ba ban pet ya kejingwan kibriu sya keni kejela namar ba ka MHA kakdau ba kani kadai ka benda ka baya tengku bat ki kendon riti sensyar khamtam namar ka Meghalaya kadai ka jela ka ba ki wei pat ki jela ki ha benya lang ba uba prostun ula benrabru da ka baong ba ka ILP ka ya pher na ki kendon ki bedon hapo ka MRSSA namar ba ka ILP kawan lang ba ka an sorkar pedeng harangkat ki kendon ula pen pauru da ka baong ba ka jela ka klem syong thaj bat yai pen sngow ya ka jing dawa men pentrai kam ya ka ILP ha kani ka jela ILP kalau ni, nama ILP issue is different issue. MRSA is different issue. Jika ILP nama yang ini insist hadu mentah pengin day ban yo ILP. But ILP kadek settle act. Jika settle act kamu hakapor ba kipas. Ya ka kan don lepa kajik penbaik. Habang kaak kemudian don lepa kaban ong ba piap le kumta kamtam hak Meghalaya namar kadeka ka transit state you have to do this you have to do this you have to do this but make sure baka the flow of vehicles does not disturb ye ki pajba ki ba cross ye ka Meghalaya dan ki baya ilang ba jok Shillong kat badai de kata kadeka ka ILP kabang mangipat haka MRSA kadai lakajo kabang ile kalau balai kisah pinpoint maki kata kalau ba kiong kayak tengku kani ki isu ke tengku namar ba unu citizen jongkari India ulong free banyak kamtam haka jaka kabang kajela kahap ban connect let's say chiki sautuli santali ki jela te kanung don kanu ka an ka badam ka bala ban khang bakin ya nakawe ka jela saka ke jela ban poi sala ka jong ke jaka lan saka la ka jongka jela te kata de nala da mo pi kalong it's different issue altogether namar haka ILP ladki ai kamot kan don ka provision ka ban penting na ba let's say ban num don kajing pensaja la kajing pensitom la kajing kaban warak penban ni kajing yakin nong ya nong yen haden bagi rum syaka jelah macam bang nak yang ke surga tu kalau budin kan hai gila ya ai mila budin ya ILP lai budin ha gila budin teh atau kelas ngong pi UCM dalam ni tim joki minister sengai kedua hadu prime minister ndai tanya ILP next sementara ya ketuka ya ka ayu ya ka language katur ke mengilaya teko